abafundisi bonke, abavangeli, abadumisi, Sunday school, nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngisukuma ngolizwi lenkosi lithi onendodana. Okay, igama Mabhena ngiyakholwa ngisindisiwe bazalwane, ngenzelwe nje umusa. Nami ngasindiswa last year ngoMarch. Ukuthi ngisindiswe last year ngoMarch, ngangitshethi ngisindisiwe ngibala iminyaka futhi ngilungile ngokwemvelo, ngikhulele esontweni, ngakhulela ebandleni, khaya kukhonzwa khona, kuyasindisiwe, kodwa bengazi ukuthi kanti angisindiswanga. Uma ngithi ngisindiswe last year ngoMarch, ingenxa yokuthi ngeke ngangena ekhaya lwezi ngoMarch. Amen. Ngangithi ke ngiphethe lona kanti cha, hayi bazalwane, ngikha phezulu nje insindiso. Ngenhlanhla uNkulunkulu nomusa masibiza igama lakhe, Nkosi yami yahlonipha igama lakhe uJesu. Asisebenzise ngenxa yokuthi nje isibiza igama lakhe. Azambule. Amen. Mina ngaphambili bazalwane boNkulunkulu ukuthi nami ngeke ngathatha isinqumo esifanele ubaba uNkulunkulu ukuthi ngisithathe ngempilo yami. Ngayibhala incwadi, ngayisubmita ngeThursday. Of course ke is not easy, kodwa bazalwane ngibona kukuhle ukuthi hayi cha ngibe full time ukuze ngakheke kahle entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngathi ke hayi ngiyasarenda ngapha, ngithatha ngiyomisa iduku elimhlophe emzini omusha ukuthi ngaziwe ngokupheleleyo ukuthi sengiyilunga lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Phinde bazalwane ngibonga labazalwane, ngiyexosa kakhulu bangifundisa ukuthi ngisukume ngesikhathi usaphethe uhlelo ukuthi sithandaze, kodwa bengibona ukuthi mangingase abahlangabezanga laba ithuba ngabuyela emuva. Bazalwane thina ke sibuye sivangele, bayazi abavangeli ukuthi ungquzula kwasani ohlangabezana nayo. Uma kuvuka lo mhlabele ethi beke ithemba lakho kuye uthuthuzeleke, yingenxa ukuthi kunabantwana bakaNkulunkulu okumele babeke ithemba lakhe kuye bese beyathuthuzeleka, ngoba lapho esiphuma khona bazalwane abantu balimele, abantu balinyaziwe, ziningi izinto ezikhona ezizakalayo kwi-community yethu, kodwa esidinga ukuthi sibeke ithemba lethu kuJesu. So nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngempela babe khona baphumelele kuze enkonzweni. Enhlizweni yami nje nginalo ukuthi Nkosi sisizeke thina ngoba sibuzula kwasani uphuma okunye kusalele okunye, kodwa manje masebelana bafike bathola ukuthuthuzeleka, bathola ukulungiswa, bagezwe amanxeba, balashwe izilonda ziphole. Amen. Ngiyakhumbula ngelanga komunye unyaka ngisemkhosini nje ngizingenele, ngibona kubekwe ibhafu bese kubuya nje umuntu la kwi-swimming pool athi uyafuna ukufundisa ukudoba inhlanzi. Ngithi hayi akudobe ngibona, abese phosela i-fish line, beke ibhavu elikhulu la, nayi i-swimming pool inhlanzi ziyasumela emanzini, athi i-fish line adobe, abuye naye akhiphe kahle, angayibulali, ayikhiphe leli huka akayidonse ngalo, ayifakele ebhavini, ayithinti ayiphulushe, aphinde futhi aphose, abuye nenye futhi ayikhipha ini ilolule khuzana ihuku le, ayibekela ebhavini, ayithintithe bese nawe thatha-ke. Hey bazalwane ngiphose nami i-fish line, ngibuye nayo le fish, ngenze nje ngoba ngifundisa lo muntu engamazi. Hey thema sengiphosa okwesithungu, ngaphosa kayi okwesi3, ngabuya nengakanani enkulu esabekayo namadivai i-fish. Hey ngayidedela mina ngathi angiyisaba le, kanti uNkulunkulu uzothi hamba uyekele ibandla lisabekayo uyobatshela ukuthi uJesu uyabuya. Kwakungelula-ke bazalwane kuya lapho, kodwa kwavuka lo mhlabelelo ukuthi uzongihola njalo ngokuyayazi indlela angisekele impela xolisa isikhathi, kodwa nje yilokho ukuthi awubazalwane uNkulunkulu ngiyamthanda, ungenzele umusa nami wangikhipha ezonweni, wangitakula kwenza ukuthi izono zami zibe sobala. Kuwumthandazo wami ukuthi Nkosi yami sengisentabeni yendlu kaJehova, zikhona ezimbi ngoba uyazibona emaphusheni nje bakhona bathi nje kuhamba usibanibani, kodwa enhlizweni yami uthi Nkosi ngisize ungimold, ungiqale phansi njengalokho isitsha sonakala esandleni sombumbi, wasidiliza ngoba sasonakele wasiqala phansi. Ngilapha ke ekhaya lezi ukuthi nami ngizoqalwa phansi ngilungiswe ngoba umntwana kaNkulunkulu, Inkosi yomusa umbusisi.